opportunity that we can't pass on. Kia ora. Tihei mauri ora. Kia ora, kia ora, kia ora whānei. Tō ia te aroa tapo tū ki te moana. Mā wai e tō, mā ku e tō. Mā whakatau e tō, mā te whakarangake. He tarawai nuku, he tarawai rangi. Tīnia, mōnoa, nau mai rā e tāne. Kakau tāwa i te wai piko i whiti. Ia mātākina koe te tini o ngā tāngata. Mi ngoe he tāne, koa he tāne. Rangahau he tāne, e patua mai ana e te kōmuru hau. Nā runga i o wai hihi, nā runga i o wai haha. Pāneke te ihua te waka, tūruki. Paneke. Tūruki. Paneke. Hara mai te tōki a haumi e, hui e, taiki e. Ka tau hā whakatau te rangi e tūnei, ka tau hā whakatau te popo e takoto nei, ka tau hā whakatau te makiu tangata, kua tōpū mai nei, ka tau hā whakatau hā. Ai tika ana rā kia tangihia ngā mate, pēnei ngā roi matārangi nui ko tātou tonu tēnei, e tangi nei, amo rātou kua riro tītapu, rātou ko ka whakina whakaiwi kore. Hoki ora mai kia tātou te ikapahi tangata, tātou kua pai mai nei, i raro i te tuanui tātou nei whare, a tēnā tātou, o tira tēnā koutou katoa. A koe rā nei, a korua me toha mi ora, a te taha tōku pāpā, te aroa, tūwhare toa,
tāo tōku māma, no te whānau panui, te whakatōhea, tauira o mua, o te kura taitama tāne o raukura, anō ku te waimari, te hoki mai tēnei pō, hei kai whakataki kōrero, i te taha taku parata. Nā reira, ka hoa tū, te rākau kōrero ki ai inai nei. Kia ora, kia ora, kia ora, kia ora. Ko mata whaure te maunga, ko roto iti te roto, ko te aroa te waka, ko Ngāti Piki ao te iwi, ko Ngāti Tamatea tūtai, Ngāti Kawiti ngā hapū, ko manukau whata tōku ingoa. He tauira o mua hau hoki, no te kura o raukura. Engari, on to the next one. Anō reira, tēnei te mihi whakatau kia koutou, ngā mātāwaka, i tai mai ngā pito katoa o te motu, nau mai haere mai ki runga i a te aroa, ki runga i te mana whenua o Ngāti Whakaue, Aotearoa, ki roto nei tā tātou whare, a tāhua, kia nei te Stu Howard Morrison Centre. Hoi anō, mā mātou, mā māua, e tuku i ngā kōrero whakamārama mo te pō nei, anō reira, kia taringa are mai. So, whānau, emergency protocols, if something happens, like if a fire breaks out, if an earthquake happens, what I want everyone to do is stand up and go to your nearest exits, where the green signs are. So I want everyone to make their way through there and make your way outside to the car parks on either side. So there's car parks on either side, and then we'll all rally out there and then wait for what happens after, yeah. Kia ora. Ka pai, if you're needing to go to whareiti, if you've had too many waters, if you make it out to the back right door, be your guys back left, there are some whareiti just to the right. And if you haven't had enough juices, haven't had enough wine, there's also a little refreshment stand, ki murira. Kia ora. And another thing too, whānau, when the groups are up here doing their thing, can we all please stay seated, please? Hey, don't stand up and start walking around. Please respect them. And another thing too, when the rōpūs are on the stage, the doors will be closed. So if you're outside, you have to stay outside and wait till the end of the performance, and then we'll open them back up. Ka pai, another kōrero as well. Just like in the movie cinemas, please put your phone on mute, ka pai. You don't want to be that awkward person when the group is on and your phone is going off, ka pai. So nō reira, kia heke te kaha o tō wai o pūkoro. Kia tahuri rā ki ngā mihi, kia tuatahi, ai mihi ana ki tēnei whare whakaahuru i a tātou, Sir Howard Morrison Centre. Kia koutou o Whakaata Māori, Bailey's Realty Group, me Rotorua Lakes Council, Maui whakaro nui mai ki tā tātou kaupapa. E mihi ana ki ngā Kapa Haka katoa, ko koutou te take, i rangatira ai mātou, i rangatira hoki ai tēnei kaupapa. E mihi ana ki ngā hāpai o, a rā ki ngā pakeke, ki ngā kaiako, ki te kōmiti whakahaere anō hoki. Ko kore ngā maru āpō ia, ki te kore ko koutou, tēnā rā koutou katoa. Kia tahuri rā ki ngā kai whakawā, ki ngā tangata rongonui no roto mai o te aroa waka. Tuatahi rā, the one and only Ricky Bishop, anō Ngāti Whakaue, lethal on the guitar, a lethal duo singer as well. I heard he has a pretty good pōkare ana. Ka huri atu rā ki anei, the rose amongst the thorns, a tā mātou Auntie Mercia Dawn Yates, puti a tāhua, no Ngāti Rangi Wewehi. Ka tahuri rā, ki toku tuakana, arapeta paia, uri no Ngāti Rongo mai, Ngāti Piki ao tira, no Ngāti Hamoa, a tēnei te mihi atu kia koutou. Ao tira, he mihi tēnei ki ngā kura katoa ai, kua tū ki runga i te ātāmira nei. Ei, nei rā te mihi atu kia koutou, o tira, I think, kua reri te rōpū nei. Ai, ka pai, anō reira, ko ai mā tēnei kura, ka tūtuatahi, a te whakangahau atu kia koutou, ko ai atu i a tūranga tāne no te tai rāwhiti. A tā rātou pepeha, ko tūranga āmua, ko tūranga āmuri, ko tūranga ārarau, ko tūranga makaurau, ko tūranga tāngata rite, ko tūranga nui ākiwa. Tūras kahu whalāwa, rongo nui Ātea kahurangi. Te kaitātaki tāne, tēnā kua haramai.
Kana paenga. Mai te paki whānau. Paki mai. Ai, te whakaeke, te urunga tū, waiata toa mate kore, te haka, kiri ngutu, haka rongo nui o te tai rāwhiti. Whakawātea, poro aki. Nō reira i te whare, kia haruru mai te whare, tēnā, whakanui ai tēnei kapa te whakaeke mai nei, paki mai, tūranga tāne! Uhu! Hautata, ko tū heke ana karango, heke ana ka te ngā haua tū. Utaina taku kawa nei, he kawa tua maunga. Ka wiwini kawa wana tā rapata tū ki te rangi. Au e ki, whana, ora mai te toki. Haumi e hui e i. Toki e! Ka tūranga mua, ka tūranga muri, ka tūranga rarau. Ko tūranga makaurau, ko tūranga nui akiwa, ko tūranga tangata rite, ko tūranga tāne. Tō hinga kore, tō mate kore. Tūturu waka maua kia tīna. Tīna! Haumi e hui e! Ai tīna! I tēnā whiu! Aku pahiri ere asura, aiku a te ipa, amuku a te whenua, e pane o te motu, namaka i tika ngā rauku a te waipa. Namu e! E aha te rau! E hana waipa, ki tepa, hiri ta mai taku mana! Hana waipa, ki tepa, hiri ta mai taku mana! Te
Papa
Homai ana te piki paki, ma tūranga tāne! E ora tāne mā. Te kaha o te tū. Rawe. Karei te moe o hea roto I te wai o te tai rāwhiti, but geez, some of these tāne look like men. Ai. Hoi no. Mihi ana kia koutou tūranga tāne, I tai tawhiti mai, mai te tai rāwhiti, a kia haumaru te hoki atu ki te kāinga I te whānau, kia mohi o mai koutou, me tere hoki rātou ki te kāinga. Ahua, hea te roanga, tōru whāhaora ki te tai rāwhiti, so tika ana kia wehe moata. Hoi anō, geez, ko eke te taumata, the limit, the bar has been set quite high e te whānau. Ai. Hoi anō, so we're in for a good night at te whānau. We have 6 ropu performing. Of course, Gisborne Boys High School was our first for the night. Yeah, and up next is Hamilton Boys High School, but we still got a bit of a while till they come on stage. So Ruameto told me on the side that he has a little bit of a game for you fellas. Oh, the hospital pass. Hoi anō. Put your hands up if you know of the game Takahia Paki. Come on. Takahia Paki. Tūmai o ringa. Example, it goes like this. Takahia paki te piti paki ki te pao paki te piti paki. But you don't really have to be musically talented to play this, because I'm not musically talented. Hoi anō, I know how to play. Same here. Ka pai? Okay, well, if you don't know it, you're going to learn it tonight at te whānau. Ka pai? So all you have to do is you just got to keep in beat, ka pai. So the beat will go like this. Watch Manukau. Toru wha. Takahia paki te piti paki ki te pao paki te piti. Okay, don't be like Manukau te whānau. Apai, again, we're going to do our first one. Pao. Apai, toru wha. Takahia paki te piti paki ki te pao paki te piti paki. You guys, takahia paki te piti paki ki te pao paki te piti paki. Choice. He's got the first step locked. Ka pai. Second one, few. Ka pai. You know when you just scored a mean try or you done something really good and you go like this on your shoulder, give yourself a pat on the back, flick off the dust. Ka pai, that's few. Ka pai. Instead of pao, we're going to go few. Ka pai, toru wha. Takahia paki te piti paki ki te few paki te piti. Again. Takahia paki te piti paki ki te few paki te piti. Yeah, ka pai. What's our next one? That's our next one. Hoki ana ngā mahara iau I te kura, we had one called bus driver. What does the bus driver action look like, Manukau? Yeah, that's it. Yeah, Not hard, is it? Ka pai, so it'll go like this. Takahia paki te piti paki ki te bus driver paki te piti. Ooh, you missed the paki. Make sure you got to stay in beat. That's the aim of the game, stay in beat, ka pai. Okay, koutou, anō. Takahia paki te piti paki ki te bus driver paki te piti paki. Ka pai, we're going to go back to the top, ka pai. Pao, few, bus driver, and we'll see if we can add another one in. Ka pai. Toru. Takahia paki te piti paki ki te pao paki te piti paki. Few. Takahia paki te piti paki ki te paki te piti paki. Takahia paki te piti paki ki te bus driver paki te piti paki. Ka pai. Koutou mā ki rungara, we're going to get you to do it ka pai, and then we're going to come back down here. Koutou I runga, toru wha. Takahia paki te piti paki ki te pao paki te piti paki. Hey, takahia paki te piti paki ki te few paki te piti bus paki. driver. Takahia paki te piti paki ki te bus driver paki te piti paki. Ka pai, koutou I raro nei, I hope you know the actions, because your guys' turn now. Ka pai, toru wha. Pao paki te piti paki. And Takahia paki te piti paki ki te few. Kai taraiwa. Paki te piti paki ki te Bus driver paki te piti paki. Ka pai. Does anyone want to add in their own action?
Or anyone have any different actions for the same game? Yeah, what's that one, Aubrey? Hiha. Hiha. Ki te hiha, paki, okay. I te hiha, like a cowboy, ngā kaupoi o te tairāwhiti. Ka pai. Ka pai. Like them. Next one e te whānau. Hiha. Hiha. Ka pai, Maniko's going to show us how it's done. Ka pai. Takahia paki te piti piti paki ki te hiha paki te piti piti paki. Ka pai. Your guys' turn, have a practice. It's pretty hard to go like that. Ka pai. Toru wha. Takahia paki te piti piti paki ki te hiha paki te piti piti paki. Bro, is it hiha or yeehaw? Yeehaw. Sorry, te whānau, not hiha. Yeehaw, like a cowboy, ka pai. Yeah. He's got to really put in the effort to say that yeehaw, make that sound effect, ka pai. Ka pai koutou anō, toru wha. Takahia paki te piti piti paki ki te hiha. Oh, carry on. Again, you got to carry it all the way through. Start strong, finish strong, ka pai. Anō, toru wha. Takahia paki te piti piti paki ki te piti piti paki. Ka pai, from the top, okay, all the way through to yeehaw, ka pai. Ka pai, toru wha. Takahia paki te piti piti. Oh. Takahia paki te piti piti paki ki te. Ka pai. Te piti piti paki ki te bus driver paki te piti piti paki. Takahia paki te piti piti paki ki te paki te piti piti paki. Ka pai. I saw some of yous go to yeehaw on the first one and some of yous went bus driver on the second. Whakatiri. Ka pai. We're going to go again, practice round, and then we're going to speed it up. Ka pai. Remember, pao, few, bus driver, yeehaw. Ka pai. Ai. Kia rite, toru wha. Kia kaha. Few. Ka pai. Few. Yeah. Oh, drive the bus. Oh. Paki te piti piti paki. Shit, too much. Ka pai whānau. Too much, right. Ka pai, we're going to pick the pace up now, ka pai. It's a bit slow. We were just getting warmed up for that, okay? So, Maniko, please demonstrate how our pace is going to go. Yeah, he's got it. Ka pai. Are you ready? Doesn't sound like it. You need a couple more seconds to practice, or ka pai? Are you ready? Oh, okay, I hope so. Ka pai. Ka pai, remember, we're going to go a bit faster. Ka pai. Toru, rua, tahi, tīmata. Takahia paki te piti piti paki ki te pao. Paki te piti piti paki. Takahia paki te piti piti paki ki te bus driver paki te piti piti. Ka pai. Last one. Yeehaw! Oh, rawe. Give yourself a pat on the back. Koutou mā i rungara. Do any of you have another action that you want to implement to our kemu? Anything? Ka pai. Someone, I can see a little action at the top left there. Don't be shy. Etu, These fellas, only us two can see you, so pai noa. What's your action there, hine? Don't be shy. Come on now. Come on. Another action? No? Bit too shy? Anyone else? Kea matua tama, tētahi okay. action. Matua tama, hea te ringa. Haramai, whakatuhia mai. Toru wha, takahia paki te piti piti paki ki te. Paki te piti piti paki. Ka pai, pūkana. Ka pai, kia ora matua tama. Pūkana. Ka pai. Ka pai. So, koutou, whakatauira mai i tēnei āringa, ka pai. Takahia paki te piti piti paki ki te pūkana paki te piti, ka pai. You've got it. Easy.
Ne, ka pai, your guys' turn. Toru, rua, tahi, go. Takahia, paki te piti, paki ki te. Ka pai. Ka pai now, usually when you do a pukana, you don't go 10% or 20%, you gotta go 100%. Ka pai. 100%. 100% all the way. So when we do that one, pukana, we'll make that our last one. You know, finish strong, 100%. Ka pai. So we'll just have a practice round with our pukana, ka pai, and then we'll go back to the top. Ka pai. Kia rite mai koutou. Toru, rua, tahi, tīmata. Takahia, paki te piti, paki ki te. Yeah, there's only one kazi up here that went hard. Everyone else, kāroha, you've got left behind. Ka pai. Another practice of our pukana, and then we'll start back from the top. Ka pai. Kia rite mai koutou. Toru, rua, tahi, tīmata. Takahia, paki te piti, paki ki te pukana. Yeah, ka pai, ka pai. Ka pai, Okay, ka pai. Mai te once from timatanga. the top. Once from the top. Okay, mai te tope. Ka pai. Toru, rua, tahi, tīmata. Takahia, paki te piti, paki ki te. Piti, paki ki te. Takahia, paki Bus te driver. piti, paki ki te. Alright. Takahia, paki te piti, paki ki te. Paki te piti, Last one. Finish paki. off strong. Paki te piti, paki ki te. Joyce koutou. Ka pai, ka pai. Joyce koutou. Ka pai, ka pai. Manika, he kemu anō tau. Ka Ka pai. Okay, just while we're killing time, we might as well add on another action. Ka pai. Is there anyone else that has another action? Another sound effect? Yes. Rah. What's your action? What's your action? Ka pai. Rah te whānau. Rah. 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 Rah like a tiger. Ka pai. Okay, so mā manuka e whakataura I te aringa. Ka pai. Toru, whā. Takahia, paki te piti, paki ki te rā. Paki te piti, paki. Ka pera. Ka pai, like manuka, you gotta over-exaggerate the rā. Over-exaggerate whānau, so you gotta go. Over-exaggerate. Ka pai. Your guys' turn. Mā koutou e whakataura mai kia maura. Ka pai. Toru, rua, tahi, tīmata. Takahia. Okay. Ka pai koutou. One more practice, ka pai, and give it a bit of enthusiasm, ka pai. Toru, rua, tahi, tīmata. Whoa! Ka pai. Ka pai, remember, we're going to go back to the top now. Who remembers the order? Ka pai, bus driver first? No, ooh. Also, yeehaw. Yeehaw. That's first Oh, thing. pāpā. Pāpā. Few, taxi, bus driver, yeehaw, pukana, and now we're adding in the extra rah. Ka pai? Rah. Over-exaggerate the rah te whānau. Ka pai, kia rite mai koutou. Toru, rua, tahi, tīmata. Takahia. Oh, yeah. Oi. Takahia, paki te piti, paki ki te. Paki te piti, paki. Ka pai. So, real metal. So I think we're going to have a competition now. I'm going to hand select 3 people from the crowd. Or if you want to volunteer, If you want to put volunteer. your hand up. We have prizes for the We've winner. got some prizes for you. Some prizes for the volunteer. winner. Yeah, haramai, bro. Two more. Two more. Any more Otherwise, volunteers? Haramai. Haramai kōrua. Oh, Oh, yeah. haramai. What kura are you guys from? Oh, Hamilton. Ooh, Hamilton boys. Yeah, we'll give one of the breeze. Yeah. Haramai, my bro. Haramai. Yeah, because we got someone from Rotorua Haramai, here. bro. We have to have Haramai. someone from Hamilton coming up. Haramai.
Ka pai. Huh? If you can, Kia ora. I think you might take too long. Aroha mai, bro. Haramai ki mua. Haramai, come closer. Come up to the front. Don't be shy, don't be scared. It's just your whānau. They're not going to eat you. Ka pai. So, kia ora. What is your name and where are you from? I'm from Whaifara and my name is Skylar. Skylar. Ho mai te piki paki whānau. Ho mai te piki paki. Kia ora. Aroha mai. Kia ora. What is your name, my bro? Te Ahuru. Te Ahuru. Kia ora. Ho mai te piki paki mo te Ahuru. Whānau. Kia ora. Now, what is your name? My name is AJ. And, AJ? Yeah. And I'm from down the block, 4th block. Ooh, from the block. Kia ora, my bro. How do you know, my bro? My name's Horse. No, my name's Hoiho. Ohio, but the boys call me Horse. Nice. From Kirikiriroa. Ui, waikata tainui. So here's the thing, whānau, we're going to go from the top all the way down to the end, and then whoever mucks up, we'll be out. Whoever gives it the most ihi as well. Gives it the most ihi. Yeah, so we're looking for smiles, la giggles. Nice. And on the row, we want to hear that extra emphasis on the row. Ka pai. We'll have a practice round and we'll get all 4 of you going at once from the top to the bottom. Ka pai, and then we'll go one by one, eh? Ka pai, kia rite mai. Toru, rua, tahi, timata. Takahia paki te piti paki ki te. Paki te piti paki, hei? Paki te piti paki ki te. Huu! Takahia paki te piti paki ki te. Paki te piti paki. Takahia paki te piti paki ki te. Paki te piti paki. Takahia. Yeah, how was that at Te Whānau? How was that? How was that at Te Whānau? That was awesome. Ka pai. Are you ready to go one by one? Do you two want to do it together? Sure. I, Kyle. Makoro? Yeah, you've got it. We'll do it with these. Manike will do it with these. Ka pai? Yeah. Ka pai. Kia rite mai te whare. Shhh. Ka pai. Toru, rua, tahi, timata. Takahia paki te piti paki ki te pāpā. Paki te piti paki. Takahia paki te piti paki ki te fiu. Paki te piti paki. Takahia paki te piti paki ki te bus driver. Paki te piti paki. Takahia paki te piti paki ki te yeehaw. Paki te piti paki. Takahia paki te piti paki ki te pukana. Paki te piti paki. Make up your actions. Takahia paki te piti paki ki te rā. Paki te piti paki. Ho mai te piki paki whānau. Ka rawe kōrua. Ka pai. Individuals. Ka pai. Oh, yeah. Hara mai koe, bro. Hara mai to the middle. Hara mai. Ooh, crowd favourite already, eh? Ka pai. Kia rite mai. Toru, rua, tahi, timata. Ei. Fiu. Yei, haratoni. Taka hua. Paki mai e te pare. Ka pai, hara mai ki mua, bro, hara mai ki mua. Kia ka hoiho. Ka pai. Stop it. Ka pai, kia rite mai e te whare. Toru,
Rua, tahi, timata. Pakahia paki te piti piti paki ki te pāpau paki te piti piti paki. Au. Pakahia paki te piti piti paki ki te fufu. Pakahia paki te piti piti paki ki te bus driver paki te piti piti paki. Pakahia paki te piti piti paki ki te iha paki te piti. Iha. Pakahia paki te piti piti paki ki te paha paki piti paki. Pakahia paki te piti piti paki ki te ra. Paki. Oh, vamos. Te hui ho paki te piti. Oh, te hoi ho, eh? Te hoi ho. Oh, jeez. Hard to choose one e te whānau. And you know what? We're going to make you guys choose, ka pai. Too hard for us to choose one, ka pai. So, we'll start down this in te whare. Just a round of applause when I point to our tauira, ka pai. Round of applause. Mo tēnei wahine. Ooh, pretty loud, eh? That's pretty loud. I konei, round of applause. Yeah. I picked those two. Hoi anō, moving around. Ka pai, round of applause. He's groovy with it. Ka pai. And last of all, hoi ho, ka pai. Round of applause. Hoi ho! Oh, jeez. What do you reckon, Manike? It sounded pretty equal. Equal. I think maybe it's a bit of a tiebreaker. I reckon we get all four of you to come up again, do it once more time, and then we decide. Apai. We've done it so many times now, so you should remember the order. Apai. Haramai ki mua. One last time. Ka pai, kia ri te mai. You want a bit of E space? te Want a bit whare. of space? Come here. If you want to get your cameras out, now is the time. Otherwise, you can catch it on whakata Māori. Ka pai, toru, rua, tahi, timata. Pakahia. Pakahia paki te piti piti paki ki te bus driver paki te piti piti paki. Pakahia paki te piti piti paki ki te iha paki te piti piti paki. Pakahia paki te piti piti paki ki te piti paki. Pakahia paki te piti piti paki ki te ra paki te piti piti. Last one. Hoi ho. Kei hea te hoi ho. Oh, come on, hoi hoi, you don't want to add in your extra. Pakahia paki te piti piti paki ki te Wow! Adding in the extras. Well, e te whānau, it's hard to choose one. Hard to choose one. Hard to choose two. Was hard to choose three. So, e te whānau, all four of them are winners tonight. Te piki paki whānau! Ka pai! Here's your guys' prize. Anei chakarete. Chihu! Oi ho, ka pai, tēnā koutou. Thank you very much. Don't forget to brush your teeth. Humano te piki paki! How was that? Geez, that was awesome. Our first competition for the night. Ka pai, our next ropu coming up. Ngā tama o Hamutana. Hamutana. E te whānau, you would think because they're the closest kura to Rotorua that they wouldn't be late. Hoi anō. No, jokes, they're not late. You'll think they'd be here on time. And engari. Ka pai koutou. Little snack for the next group that comes on, ka pai. We'll just go over ngā kōrero mo te kapa e whai ake. Te pepeha. Aroha mai rua me tō. Just before we start, for those of you that have just arrived, we have a little bit of just some rules in the whare. And the first one is like the emergency procedures. Like in case of an emergency, I want everyone to please stand up, follow or go to your nearest exits. They're the four doors around here. And go to either side of the car parks. There's 2 car parks on either side, and I want everyone just to wait there for further instructions. Ka pai, tēnā koutou. Ina hia haere ki te whare iti, ki te whare paku, kei waho atu te rūma nei, I muri rā I taku taha matau,
tā koutou taha maui, a ko ngā whareiti, a he wahi kai, paku kai, a paku unu hoki. If you're needing to go toilet, please make sure you do so before or after the group, as during the group's performance, the doors will not be opening. Hoiona, if you need to go toilet, back right exit, your guys back left, there will be toilets just outside to the right-hand side, and there's also a little bar there if you want to get some inu wai, inu juice or some little snacks for the night. Ka pai, ka pai. So it looks like our next rōpū is making their way up to the side of the stage. Ka pai, ko wai tēnei rōpū, ko ngā tama o hamutana, ko tainui te waka, ko taupiri te maunga, ko waikato te awa, ko pōtatau te tangata, ko ngā tama tāne o kirikiri roa te kura. Ko te waiata tira, ko nau mai e raukawa. Ko te whakaeke, ko pitoto aroa mai. Ka pai, ko te waiata tira, ai kōrero ana, mō tūrongo, ka moe a tūrongo i a mahi nārangi, ka puta ko raukawa. He ori tēnei waiata tira, he waiata aroha, he waiata whakanui tēnei i ngā kāwai whakapapa. Ko te whakaeke, no ngā wā o mua tēnei haka, he haka rongo nui ki roto o Waikato. Ko te kaupapa e kawea nei e te tira haka nei, ko te whakaeke ki runga i te mura o te ahi, me he ope taua e whakaeke ana i te whenua pakanga. Ko tōna tino kaupapa, ko te whakaako i ngā tāne, ki ngā āhuatanga a rātou mā e pāna ki te maurākau. Ko te kaitātaki tāne, ko haramai, ko te kaitātaki tāne, ko Kereama Southern. Haramai te piki paki whānau. Kia ora. Kia tahuri ati rā ki te waiata aringa, ko te ingoa o te waiata tai aroha. This song is a tribute to our brother Keaton Reti, who tragically passed away earlier this year. He was a talented young man who inspired his friends with qualities of determination, perseverance and courage. With this waiata, we mourn his passing and channel his positive attributes as we reflect on our own short time in this lifetime. Ai moe e te rangatira. Ko te haka, he oranga mai. Ko tēnei haka, he haka tawhito, noroto mai a Waikato, kua huri hei haka taparahi. Koe nei pēr te haka tino rongo nui o te iwi, ka kitea ki runga i a tūranga waiwai marae. E kōrero ana tōna kaupapa i te whakaaro he iwi morehu tātou. Ahakoa ngā pēhitanga o te ao, kia ahu tātou pēra ki o tātou tūpuna, i ora ai ahakoa ngā parekura nui one, nā tīmoti karetu, te whakapā ke hatanga. Ko te whakawātea ko ngā tama o hamutana e mihi nei. Hamilton Boys High School finishes our bracket with a fun item that acknowledges te aroa waka, te aroa tangata, the organisers of this year's festivities. Tēnā koutou. Nō reira i te whare, kia haruru mai te papa, tēnā whakanui i tā tātou kapa, te ngā kuratāne o hamutana! Hamutana! Mahina
Kapa
o ki ngā tāngata, haere atu ki muri whenua, e rere ra tō wairua e hika. Hoki atu ki o tūpuna, ki te oki o ki ngā tāngata, haere atu ki muri whenua. O kia ururatia, me kua hotu mau wea. Ina te piri waka, aho ko ngā taumaha, o ke ha ururatia e. Kona te rā, kaura te koko mea, ki runga o rangi, e urata mihia, a mai mai aroha. I tai roka, aue, e rere ra o wairua e hika. Hoki atu ki o tūpuna, ki te oki o ki ngā tāngata, haere atu ki muri whenua, e rere rai, ana mai ana. Hoki atu ki o tūpuna, ki te oki o tāngata, haere atu ki muri whenua. O kia ururatia, me kua hotu mau wea. Ina
koutou katoa. Kei ranga tamo hamutana. O pēra waka wātea nei, te uko matū wāno. O rei, tēnā koutou. Tēnā koutou. Tēnei ngatawahe. Tēnei ngatamarana ki o hamutana e whakawātea nei te atamira. Hei! Ha! Tiritara aue! Kārere aku mihi! Kārere aku mihi! Ina pau wate hui nā inga ora nui wate iti koke rahi. Hei! Ha! Tiritara aue! Ore ore kou ana mara e tani mā. He piko he tani. Tani wharang aue! Kou atu rahi taku awa koe ora ki te kopu mani a wā kiri kiri o. Poki poki mai e te whare! Poki poki mai! Ka pai. Tēnā koutou, kura tai tamatāne o kirikiri roa. If we could ask please a couple of our tāne just to come back out on the stage. Paku ui, paku pātai. Mō tēnei kapa. Hoi anō mō rātou, kua ware i tō ingoa, ko ai tō ingoa. Kere ama. Kere ama, tēnā koe, ko ai tō ingoa. Raiden. Pau te hau, ne brothers, pau te hau, ka pai, tūmeke te tū, pātai tuatai, I pēhea tā koutou whakarite mō tēnei whakataita. How was your guys' preparation for this performance? Yeah, it was pretty chilled out. Just not trying to waste our energy before we get on the stage. And yeah. How whakaro there, brother? Oh, yeah, same, touch on the same as the Barry. We're just pretty chill coming into this. Give you our mindset on the coming onto the stage. Yeah. Ka pai. Now, this question's just like away from Kapa Haka. Do you play any sports? Oh, yeah, play a few sports. Yeah, what sports? Oh, league. For the rugby, yeah. What about you, Koe bro? brata? Oh, I just do wakama. Ooh, stop it. Ka pai. Bro, do you play for the first 15? Oh, if you still don't know te whānau, Hamilton Boys High, legendary scored rugby, just won the Senex World Rugby Tournament. Is that right? Yeah, poki mai. What an achievement, all right? And there was another tournament last year, right? What was that tournament? World Schools, best school in the world for rugby. Oh, stop it. Ka pai. Another pātai, Maniko? Coming back to Kapa Haka, do you perform for a senior group in your views? Oh, no. If you could perform, like, for a group, who would it be? Probably TPM. TPM, te pau mga tāwhiri. What about you, bro? Probably go whangara. Ooh. Do you know Kiringatu, the Haka Gisborne done? That's all right, they don't do that on Matatini anyway. Why would you perform for whangara, bro? Oh, just like their style. And yeah, how they perform. What about you, brother? Te pau mga tā? Oh, I like their style of haka. Pretty mean hakas. Yeah, no doubt, brothers. Well, e te iwi, paki mai ki te tokorua nei. Paki mai. Whakakanohi nei a kirikirua. Ngā mihi, tēnā kōrua. Now, e mohi ana tātou ki ngā āhuatanga I pā ki te rohe o te tai tokerau, te tai rāwhiti, a me Ngāti Kahungunu. Ahakoa ngā ua, ahakoa ngā ua, ahakoa te kaha o te heke o te ua, I tai tonu mai tēnei kura o ahuriri. Ano Ngāti Kahungunu rātou, I tai tawhiti mai, ano reira, tēnei te mihi atu a kia rātou. I runga I tērā āhuatanga o te ua, kare anō mātou kia whai ngā kōrero mō te tū, hoi anō kāre kore, ka tūmeke, ka kaha te tū, ka reo rōreka, ngā reo waiata, ka ahua weri, I te haka nei.
Anō reira, a ka hau atu kia koe manukau, te whakapatau i tēnei kapa. Engari, ko te kaitāta ki tāne, haramai, ko Thor Larson tōna ingoa. Homai te baki wāna, homai te baki. Ka pai. Now, for those of you, I see we just have a large cohort that have just come in. Ka tahi anō kia taimai. Anō reira, kia hoki atu rā ki ngā kōrero mo te whare nei, ma manukau e timata. Try and keep this as short as possible. In case of emergency, whānau, look to these 4 doors, these 2 doors up there. Please stand up and please slowly make your way through there until you make your way outside. There should be 2 car parks on either side and then everyone will meet out there. Ka pai. If you're in the hostel, just look for Samu and just follow him. Ka pai. Hoi anō. Those of you that need to go to the wharepaku, far back right, there is an exit there. If you go out the exit to the right, there's a wharepaku. When the ropu are performing, please remain silent, please stay seated, and of course, just like the movie theatres, please mute your phone. Anō hoki, ka katia ngā kuaha, i wainganui te tū o ngā kapa, the doors will be closed while the groups are performing. So if you need to go toilet, I would encourage you to run out now. Ka pai. There's also a little bar with a couple inu juices and some light refreshment snacks. Ki te hia. Nō reira e te iwi, homai te pīki paki, mō ngā tamatoa, ahuriri! Toots! Huhus! O tutere whit whakamaua kia taina! Hangi e hui e! Taiki e! O nā rangi nui! Nā papatū a nuku ko tāne ko hine tū pari waunga. Ko pūtoto ko para whenua mea. O nā para whenua mea. Ko makatiti, ko makatata, ko rangahua, ko kiripaka, ko kara. E mātū iho. Kātou ki te hauku nui ki here taunga, hāronga o te kāhu. O hepo, kararonga i te po. Hepo, uri, hepo, tifo, hepo, kere, kei rā, hoki rā, he marama i te po. Hua taina! Hua taina mai te tātou o te rangi, kāriri ka whiua te mataku e! Hua taina! Hua taina mai te wehi te ngā ue, kāriri ka whiua te mataku e! Hua taina mai te oranga, mataku iwi o ngā tikanunu. Aue, hei! O tihe mauri ora! E aku nui, e aku rahi. Nei rā mātou e mihi atu nei. Tēnā koutou katoa e tautuku mai nei tēnei kaupapa. Ki a koutou I ngā kauwhiriwhiri, kei a koutou te mahi nui, tēnā koutou katoa. Ko te waiata e whai ake nei, he waiata tuku I ngā mihi ki ātoa e roa. E ronga tonu nei, I te mamai, me te puri o te awha. Mō reira, tēnā koutou katoa. Aue nā papeha! Whai oroa o te waka taki te me! Kei rata I taku mai nawa! Ahakua li ane hei painamu! Titira ki te maunga whakaapunake! O te wataua, marawi tiki a tārana! Te whakataua ki a tama te rangi! Ma te huru te manu kārere! Aue kārere! Aue I toki e! Hei!
Ei,
Poki mai aro! O mai te waki waki. Poki mai! Poki mai! Poki mai! Woohoo! Kārawe. Whikaras, Tokorua of you to come back. Our kai tātaki and our soloist. Of ta whakawātea, tēnā hoki mai. Ai, hara mai korua. Hapai, paku ui, just gonna ask you guys a couple pātai. Manukau will start us off. Kia ora, boys. Oh, first of all, how do you know, My name's Filippo. Filippo. Oi, mō te hunga I ware ki tō ingoa pau, ko ai tō ingoa? Thor. Rawe. Manukau. Kia ora, how was your fellas' preparation, like, coming up to this night? We've had 3 weeks of training for this whole thing. Just 3.5 maybe. But yeah, that's really all. How's it been for you? It's a bit, rough, but glad to be with the boys. Rawe. Did you guys watch Te Matatini by any chance? Yes. Who was your favourite group? I say Piki Kotsuki. Ooh, Piki Kotsuki. Ooh, what about you, bro? Probably the same as Piki Kotsuki. Okay. Interesting. Oh, Okay. Why te Piki Kotsuki? The bro, they used to go to Rotorua. Fucking solos on. Yes. What about you, bro? I reckon their haka was pretty mean. Oh, yes. Now, are you just saying that because 2 of the judges are from Te Piki Kotsuki? No, you still don't know, eh? No. Yeah, just pretend you don't know. All good. No, kapai. What was your favourite moment of Te Matatini? Just everything, I guess. Just Good to see Te Matatini after a few years, ne, bro? What about you, brother? I reckon it was just seeing all the Māoris all there. Yeah. Seeing them all Rawe, there. bro. Rawe. Did you go up yourselves or did you watch from home? watch from home. From the comfort of the couch. Now, if you could perform for any other Matatini group other than Te Piki Kotsuki, who would it be and why? I'm not sure. I actually don't know. Te Whanapanui, first place? Te Mātārai? Yeah. Yeah, it seemed fun. Anyone. Tauira mai tawhiti matua tama on the sideline, he reckons? No. Kapai, well, tēnā kōrua a ngā tai tamatāne o Ahuriri. Tēnā kōrua, tēnā hoki atu ki tākou. Kia ora. Paki mai e te whare. Hapa e mihi ana kia koutou, te kura tai tamatāne Ahuriri o tira, te hunga tautoko I hara mai nei te pōnei. Ka pai, ai te whānau. Who here remembers the game Takahia Paki? Who was here earlier this evening?
I heard someone say, oh, I hope you know it off by heart then. Ka pai, we're going to run through all the examples, all the actions, ka pai, and then we're going to hand it over to you guys to demonstrate. Ka pai. First one, pao, ma manuko e whakatauira. Ka pai, toru, wha. Takahia paki te piti piti paki ki te pao paki te piti piti paki. Next one. Takahia paki te piti piti paki ki te fiu paki te piti piti paki. Takahia paki te piti piti paki ki te bus driver paki te piti piti paki. Takahia paki te piti piti paki ki te iha paki te piti piti paki. Takahia paki te piti piti paki ki te pukana paki te piti piti paki. Takahia paki te piti piti paki ki te rau paki te piti piti paki. Kapai. Mama noiho ne. Ngāori noiho. You guys get it? You guys got it? Kapai. Your guys' turn now. We'll have a couple practice rounds and then have a bit of a, maybe a little bit of a competition again ne. Kapai. Tātou katoa. Toru. Wha. Takahia paki te piti piti paki ki te paki te piti piti paki. Ai. Takahia paki te piti piti paki ki te Pick up the wairua. te piti piti paki ki te piti piti paki. Iha. Paki te piti piti paki ki te iha. Ka pai. Pukana. Takahia paki te piti piti paki ki te paki te piti piti paki. Takahia paki te piti piti paki ki te paki te piti piti paki. Ka pai, the brothers over here got it locked on, ka pai. Ka pai, koutou I rungara, we're going to throw it to you guys now, ka pai. You guys got it? Hopefully. Ka pai, koutou, toru, rua, Tahi. Timata. Takahia paki te piti piti paki te pao. Piti Where's piti the wairua? paki. Where's the kaha? Takahia paki te piti piti paki ki te ia. Yeah. Come on. Come on. Takahia Bus paki te driver. piti piti paki te Yeah. piti piti paki. Bring the kaha. Takahia paki te piti piti Yeehaw. paki ki te paki te piti Yeah, louder, piti louder. paki. Takahia paki te piti piti paki ki te paki te piti Takahia paki te piti piti paki ki te paki. Beat. Oh, come on, te whane. There's a bit of a quiet ending on that one. Remember, finish strong. Koutou ki raro nei, ko koutou I nai nei. Ka pai, toru, rua, tahi, timata. Piti piti paki ki te paki te piti piti. Come on! Takahia paki te piti piti paki ki te iha. Are tonu. Takahia paki te piti. Takahia paki te piti piti paki ki te paki te piti piti paki. Oh. Whingiri, What did that sound like? That sounded like a ngeru, Alright. not a tiger. You know, it's sort of the same, but Who are they whingiri? we want to be a rah like a tiger, ka pai. Last one, we're going to get everyone, I raro nei, ki runga nei, koutou katoa, tātou katoa, ka pai. And this one, we're going to give it extra ihi, extra wehi, ka pai. Start strong and finish strong. A pai, kia rite mai. Toru, rua, tahi, timata. On time, please. Piti piti paki. Paki te piti piti paki. Takahia paki te piti piti paki ki te. Rawe. Who here thinks that they have it on lock and can do it by themselves? Anyone?
Oh, all the brothers here are nominating. All Whero. the brothers are nominating. Ka pai, ka pai. Whero. Whero, Kiko. whero, whero. How about we get all of you to stand up Yeah, and do this it? whole Ka pai. line. Brotherhood, All the way. brotherhood. Come on. Just the boys, That's Hara my mahe too, boys. brothers. Brotherhood. Koutou katoa. Just stand up on the spot and show everyone how it's done, because he's been there. Mai te timatanga. Ka pai, etu. E tū tāne maha. Patua te whakamaha. Oi. Patua te whakamaha. Kawai whero. Yeah, rawe. Ere, toru, rua, tahi, tīmata, taka ia. Taka. Yeah, haritonu. Help him out, brothers, help him out. Hei, o mai te paki Ah, whānei rawe. mo whero! Arawe, tēnā koe, whero. pai. Tēnā koe. Mō koutou, tēnā, mō koutou te hunga ka tahi anō kia tai mai ki roto i te whare. Mā maua e kōrero hia, i ngā nekehanga, i ngā tikanga o te whare. Mā manukau, māku rānei. Ina he raru a whenua, he ahi, rū whenua, e rama mo ahuatanga. Tēnā kimihia i nei rama, kākāriki nei te kara. There any emergencies, natural disasters, tēnā koa, please follow our fire exit signs. And do not panic. Ka pai. Ina hia koe haere ki te whare iti, just at the back, right, for you guys, be back left. There are toilets just outside the door, and there is a bar there if you want to get some whey or some light snacks during the break of the groups. Ka pai. Just another reminder, i te wā ka tū ngā kapa, tēnā kia wahangu te whare. Ka pai. Kia whakaweto i ngā waia, kaua e hiko ai haere, me noho pū ki tō tūru. Ka pai. The doors will be closed during the performance. Ka pai. O te ahua nei e rite ana tēnei kapa, a mā manukau ai pānui i ngā kōrero mo tēnei tū. Kia ora. Ko te ingoa o tēnei kapa. Ko te kapa e whaia nei ko Hastings Boys High School. Ho mai te paki. Ko te waiata tira, he waiata tangi tēnei, kaore o na ringa, i titongia e Jeremy Hai. Hei whakamāramatanga ki te matenga o tōna whaia i te 16 o ngā rā o hepetema i te tau 2018. Ko te whakaeke, he whakatū hono anō te taukāia i Wainganui i ngā kura e waru o te kaupapa nei, o tira he mihi nui ki ngā pūmanawa e waru o te aroa, mo koutou i whakatū tēnei hui i tēnei tau. Ko te waiata āringa, he mea tito e mahinarangi, huata harawira mo te kura reo o Waimārama. I te tau 2022, hei mihi ki ngā ringawera, hei whakamaumaharatanga ki a tātou ko te reo, parika rangaranga o kāinga, e whanga ana ki a koe, kia hoki ki te kāinga, ka rongo koe i te āhuatanga o te ao Māori e pūkana mai ana. Ko te haka, he haka tēnei, hei wero atu ki ngā kura homatua, me ngā kura auraki, kia ata tirohia ngā pūnaha o ngā kura, me ngā haipapa o ngā kura, kia tino rūhārawa ngā tauira Māori. Kaua e ako mai, engari me whakatauira mai, me arahi mai. Ko te whakawātea, nā PC Crawford, te whakawātea i tito mo te kaupapa nei, hei whakamānawa atu ki ngā kaumātua o tua, o nāia nei me ngā akoranga kua whē ako hia, i ona wā hei ki, taurangi mō ngā uri whakaheke. E karanga tēnei ki te manukura tāne, tēnā kua haramai ki mua. Ko te manukura tāne, ko Sharon Tangohau. O mai te piki baki whānau.
E te whare, kia rite mai mo te kura taitama tāne o here taunga. Tēnā tohua mai te tohu whakanui. E te whare, paki paki mai, Hastings Boys High School! Woohoo! Te manukura, mātua JB. Haere atu ki tō rahi ki te pō. Nā te mata kārehu koe tuku. Mā te mata ārero, koe o humpake. Ki te wā, ki te wā, ki te wā, ki te wā, ki te wā,
Hei aranga tonu tanga mō te iwi e. Reo pare karangaranga o te kāinga. I runga o ka urunu, haere mai rā. Reo ka eke o tipuna, wakarongo mai. Suku atu ki ngā reanga, reanei e. Au e, no tau a te reo Māori e. Kukuritia, hei, kukuritia, ha! Hei oranga tonutanga mō te iwi e. Te reo pare karangaranga o te kāinga. Ki runga o ka umunu, haere mai rā. Te reo ka heke o tipuna, wakarongo mai. Tuku atu ki ngā reanga, reanei e. Au e, no tau a te reo Māori e. Kukuritia, hei, kukuritia, ha! Hei aranga tonutanga mō te iwi e. Hei aranga tonutanga mō te iwi e. Te reo, ka te kapa te reo, ka reo, ko te reo, te Māori e. Hei ha! Kai ponu
te ngā kau tuwhera o ngā kura. Hea kātinga nei! Kinga papapa o ngā kura, kia tapata, hei te kokin, ka pūranga tira, kura o te matu whamau, yeah! Poki mai e te whare! Te kura kai taitama tāne o here taua. Shaden. I tēnei wā e karangana ki tētehi tokorua kia hoki mai. Te manukura tāne, a me tētehi tāne anō. Tēnā hoki mai. Put you two on the spotlight. Hara mai kōrua. E te whare, how was that? Pēhea tērā. Oh, come on. E te whare I pēhea tērā. Come on. E te tokorua, tēnā kōrua. Kapu pātai, I pēhea tā koutou whakarite mo tēnei whakangaho. How was your guys' preparation for the stand? Always came off regionals, so it was pretty hard, but yeah, we got to it. Brotherhood, created a brotherhood, yeah. Oh, yeah, same what the bro said. Yeah, we built main brotherhood. Oh, yeah. Kapai, now you just said that you guys have come off regionals. How did you guys place at the regionals? Oh, not good, but doesn't matter. We all got on the stage, we all performed. Form their brotherhood like this Kapai, bro. One last question. Because your fella's school is another great rugby school, who's your fella's favourite rugby player? Tyrese Ripley. Nehe Milner Scott. Nehe. Nehe's my cousin, bro. Not for Lawa Whakatawa, All Black? Oh, too old, eh? Nah, not even. Kapai, now, did you guys watch Te Matatini by any chance? Who was your favourite group and why? Te Pau o Manga Tāwhiri. Why Te Pau o Manga Tāwhiri? Oh, they sprung the energy, he just hyped me up, I liked it. Bro? Oh, I didn't even watch it. He just does it. Rawe, bro. Rawe. Ano reira te tokorua, tēnei te mihi kia kōrua, ngā mihi nui mō tō koutou tū I te pōnei. E te whare poki mai.
e te iwi, ko tai mātou ki te kapa whakamutunga, Whakamutunga. a mo te pōnei, mana whenua, hau kāinga, ko ngongo taha te maunga, te rotorua nui a kahumata momo i te moana, ko te arawa te waka, ko te arawa te iwi, ko ai atu, i a raukura. Raukura. Ai, paki mai. Aruru mai e te whare. Ia tātou e whangatonu ana ki te rōpū. Mamanukau, mamawe, e kōrero hia ai ngā ingoa o ngā waiata. Ko te waiata tira, ko taukuri rā. Aore e Ko te whakaeke, te tūranga o taku ihi. Ko te waiata āringa, i tēnei pō, i te rāpō. Hapai, waiata rongo nui mo mātou o raukura. Ko te haka, ko koe tonu rā, tauna kaipatu e, te kaitito, ko ngā pō wehi. Rā, ko te whakawātea, katahuri ake au. Ka pai e te iwi. Anō reira, Kai tāta ki tānu. paku whakamaumaharatanga, kia koutou, ka tahi anō, kia tai mai ki roto i te whare. I te wā e tū ana i ngā kapa, tēnā koa, kia noho ngū ki tō tūru, ki ngā tūru, kaua e tū, kaua e kōrero, a me whakaweto hoki i tō waia pūkoro. And in case of emergencies, whānau, again, follow your door. There are 4 main doors on the bottom here, and there are 2 on the top. Follow them all the way to get outside. And there should be 2 car parks on either side, and please wait there for further instructions. Ka pai ina hia haere ki te whare paku, kei waho atu i te rumara ngā whare paku. Your guys back left, exit. If you just make your way out that door, there will be a whare paku right next to the exit. And there's also a bar if you need a inu wai, inu juice or some light refreshments. Ka pai, anō reira, he karanga tēnei, ki te manukura tāne o tēnei kapa, ko ai atu, ia Wepiha Webster. Wepiha! Geez, you're handsome. Ko ai tō pāpā. Hoi anō e te whare. Ai, koe nei tā mātou kapa whakamutunga mo te pōnei. Nō reira e te whare. Kia haruru mai te papa. Tēnā ho mai te tohu whakanui. Mō Raukura! Taku pāpā whirwaki ho. Whiki a ka pai te waka orangi. Hoi atu koe ki te hui ngā te kahurangi. Ki reira kia ki ai koe, e a mātua tīpuna. Kei taku amo kapua, hoi maira, hoi maira, hoi maira. Atu ki ana te manawa, i roto i aue. Ki tō wehenga e te papa, ki ngā matua, tipuna e. Tau
Tua kai roto. O tai tonga rau kurai tarangi e. E tūranga o tāku. I aku mai a te arawa. Mai ho Hawaii ki nui. Mai awa ki wā. Awa ki wāma. Mai mo ke tu. I tonga riro. Ue. E whakamana mana. I ahai. E ngā iwi o te motu e ngā mura e ngā mata te o te ngā. A maui E kuro tane o tauranga mana. Kiri kiri roa me tūranga tane. Rangi tane kamihi. i ahuri Me kaukau ngā motu. e here taunga a taua ki a Rotorua. Ai a tara waka ki ta moana mā wai eto. A Rotorua eta, e tara wai nuku, e tara wai rati, wawa e te wiwi, wawa e te wawa. Ka tere pari piri pidei hua te waka, pari piri piri te rangi, ai ai a te rangi, tera te ao, te iwaia, i te maa ka hawari ki a te rangi, waka maua ka i ta whakamaua, te wamau, a te hoi wakari rua. Oke! Utere, ute, akura e, hei! E tū! Ngā rākau, tuku au! Te te kianga ui tētahi wahine tino a pahu kei tēnā kokona. Kei runga roa pēku. Ka! Wakarongo mai. Wai ata mai, wai ata mai. Aue. E ne. O pera, tātu waka whitinga, o te rae. Arongo mai koe ki te tangi o te manawa
ki tōpū, ki mata, ki te wakainga, ki te mauri o tōku whare. Ki tōpū, ki mata, ki te wakainga, ki te mauri o Rotorua. Ko te uri a ke au, a ke au, ki te tonga o te rā, ki te tonga o te rā, mamatu o te hiki, maora ana te uri. Iki tōpū, iki mata, i te wakainga, i te mauri o tōku whare. Iki tōpū, iki mata, i te wakainga, i te mauri o Rotorua. I te mauri o Rotorua. Paki mai! Tēnei te karanga, te tokorua, te haihua, korua ko wepiha, tēnā hoki mai. Te haihua, wepiha, hoki mai, hoki mai. Ai, hoki mai korua, hoki mai. How was that e te whare I pēhea tērā? Oh, come on! Come on, whānau. Ano, I pēhea tā rātou tū! Ka pai. Hei whakamohiotanga atu, te whakaminenga, ko ai koe, bro. Kia ora, ko te haihua Simon Panapatu ki ingoa, hiri tēnei ngō Ngāti Awa. Kia ora. Mo koutou kua ware ki tēnei, ko ai tō ingoa. Kia ora, ko Wepia Webster tōku ingoa, he uri tēnei no tūhoi te whānau apanui, ngā puhi me te aroa. Tūts. Now, I pēhea tā koutou whakarite mo tēnei whakangahau I te pōnei. How was your guys' preparation for this performance? Kia nei, he pai. He pai. Pautahau, rawai. Whips. Ai, ki au nei, hoki he pai, engari he māro ngā kōrero o ngā kaiwhakahaere o tō tātou mātou ropu. Nō reira, I puta mai ngā hua, I pai. Ka pai. Now, this is a pātai mo, te haihua. Being the head boy of Rotorua Boys High School and coming from a small town place known as Te Teko. How special is it for you and your whānau to be a head boy of such a big kura? Yeah, pretty special. Obviously, I hope to inspire every other young ones they come from small rural community towns. And just to let them know that anything's possible if you work hard.
Kia ora, rawe. Kapai. Mai. Kia ora. Kia ora. Now, patai maybe for both of you. Of course, you guys would have watched Te Matatini. Favourite group and why they were your favourite group? Whips. You don't have to say wakahuia. It's all good. Whiki Kochiku because they're haka. Oh, ka pai me koe, bro. Tauira mai tawhiti because of matua tama. Stop it. You fellas are too kind. You fellas are too kind. Ka pai now, if you could perform with a group other than those groups, who would it be and why? Mine would probably be Te Whānau Apanui because of their style. Ooh, first place. Rawe. Wakahuia because they're on. Dudes. And when you join Wakahuia, will you be taking your uncle's place as kai tātaki? Nah. Ka pai, well, tēnei te mihi atu kia kōru o tira te kapa o Raukura. E te whare, paki mai! Hoi anō rā, tēnei te tuku mihi atu ki ngā kapa katoa I tū I te pōnei. Koutou, te kura o tūranga tāne, te tai rāwhiti, te kura taitama tāne o kirikiri roa, te kura taitama tāne o ahuriri, te kura taitama tāne o here taunga, mutuana, kia koutou o Raukura, tēnei te mihi atu kia koutou katoa. E te whare, tēnā paki mai mo ngā kura I tū I te pōnei. Woo! Ka pai, tēnei wā, e karanga ana ki ngā kaiwhakawā, kia hoki mai ki te ātāmira, tēnā koutou, tēnā kua, a hare mai ki te ātāmira. Koa, please. Ai, koutou toko toru. Mo koutou kare anō, I rongo ki ngā kōrero, a whakamohio mo ngā kaiwhakawā, we have arapeta paia, no Ngāti Rongo mai, Ngāti Pikiao, a tira Ngāti Hamoa, our beautiful one and only Auntie Mercia Dawn Yates, no Ngāti Rangi Wewehi, and of course, Ricky Bishop, Ngāti Whakaue, deadliest kai whakatangi raku. Arapeta reckons he can beat him on the guitar. Hoi anō, maybe we can have a competition and find out. Hapai, tēnā koutou, tēnā hare mai. E te whare, how's everyone doing? Everyone hanging in there, ka pai? Ai, ka pai. Why don't we have a quick go-through of takahia paki while our judges make their way to the stage? Oh, just one more it's time. All right. You can use this when you go back to kura, ka pai. One more time. Ka pai, kia rite mai. Toru, rua, tahi, timata. Takahia paki te piti paki ki te pao. Ai, Piti paki ki te fiu. Hare tonu. Takahia paki te piti paki ki te bus driver. Paki Te piti paki. Hey, takahia paki te piti paki ki te. Paki te piti paki. And Takahia paki te piti paki ki te te. pūkana. te piti paki. Last one. Paki te piti paki ki te reo. Yeah, ka pai. Wai, nisi whara Took you guys a while, a few attempts, but yeah, itai ki reira, ka pai. Apai, tēnā koutou, tāhua nei, ko tai mai ngā kai whakawā, tēnā koutou, tēnā kua haramai ki Whanganui, ki mua o te ātāmira. Don't be shy, we all know you're a seasoned Kapa Haka performers. Ka pai well, couple pātai. We'll start off with any kōrero, how you found the night, how you found the groups, and then we'll jump into our pātai. Ka timata ki arapeta. First and foremost, mihi ana kia koutou I tū ki tēnei ātāmira. For those of you who may not know, I'm an ex-boy at Raukura, but that doesn't mean that I've just started giving good marks for Raukura. One thing that I do want to say is that from the moment that I started doing haka or Super 8s in general when I was at Kura, the caliber's actually risen a hell of a lot, first and foremost. And the kaupapa that our rangatahi are doing and bringing to the forefront of our kaupapa here is awesome as well. I think, if we're completely honest, the Super 8s of our time, or my time, before Meto and Manukau,
it was definitely student-led, and that showed in the, I guess, the youthfulness of the kaupapa there. That's all I got to say though, so I'm going to hospital pass to Rick. Kia ora no tātou. Tata, ka tika me mihi atu ki o tātou mate. Ka he nui ngā rōpu i te pōnei i tuku aroha, i tuku whakamiha ki o rātou mate, i o rātou te hunga kua riro. Anō nei, me mihi atu ki a rātou te hunga te ākākā ki te rangi. Kia koe te tungane e Jamie Shue, tō tātou nei parata. Oke mai ki tō whenua upu korea. Nō reira hei te ākengo, ka kite i a koe, ka heke ngā roimata mōu me tō whānau. Matuara e mō kete nei, pūrikiriki nei pōkai. Ki ngā mā whai kamea pōhutu kaua a whiti anu, nō reira koutou te ākāka ki te rangi ki a koutou te hunga wairua haere. Hoki mai ki a tātou te hunga ora, me putakaha nei te whai au ki tau marama tēnā tātou. Mihi atu ki waku hoa whakawā, nōku te tō mairangi ata whai nui, te noho i wainganui i wēnei toko rua. Ngā mātanga o te ao haka, tō tātou nei tino taonga i taku taha Māui, a Morrison. Koe. Yeah, golf, yeah. You'll smash some of these young ones these days. Nah, but I was going to give the top mark to whoever, whatever school said something about New South Wales, but no one said anything, so I gave them kore. No. Even Rotorua, they know me, they know that I love blues, and none of them said anything, so nah, kore. So everyone just got the same mark from me, so aroha mai nah. But to all our kura that have made the travel from your respective hometowns, despite all the heavy rain and flooding and all our parekura that one of our boys mentioned in their kōrero, our thoughts go out to all our whānau affected by all the floods and all the rain, and hopefully we see some sunshine soon. So tēnei ka mihi atu ki a koutou ngā kura i tai tawhiti mai. Nō reira, kua nawhi mai tēnei, ka huri ki a koe kaitoku rangatira. Well, ka whakautua hau i te pātai. He roe katoa ngā kapa i tū mai ki te atamira. Ka tika tērā? Roe katoa? Ai, nō reira memehi ka tika ki a koutou, nā koutou anō hoki i hāpai nei te kaupapa i tēnei pō. Oti rā, kai hea ngā kura i tēnei wā, kai ro whare tonu o kua weheke. Kai te tino hea au te mihi atu ki tēnei taitama, i tū ki te kapa o here taunga, i tū ki te rārangi tuarua, āhua poto ia i era atu o ngā taitama o taua kapa, engari i haria mai ia i te ihi, te wehi me te wana. Nō reira, karekau he tētehi kapa, engari ko tētehi tangata ko ia tērā. Me mehi kā tika. Tēnā koutou. Pātai time. Ka pai. Other than your guys' whānau rōpu, of course, Ngāti Rangi Wewehi, te peke kōtuku o Ngāti Rongo mai, who was your favourite at te matatini this year, and why? Why them? Ka timata ki a koe, Auntie? Okay. Taku tino tima, tu atu i Arangi Wewehi, ko tauira mai tawhiti. Yeah. They were my fave. Hara mai matua tama, hara mai, e tū, kai hea mai, kai reira, engari, ko rātou. Yeah, he ori te waku whakaaro ki tā Moose. Well, I have to say Rangi Wewehi because my darling's in there, but tauira mai tawhiti and heke ngā rangi. Yeah, I'm absolutely the same, but then again, I don't want to just say one, in case I hurt my friends' feelings. So I'm going to say every single kapa that my friends performed in, so that's all 40 of them. Ka pai. Now,
what's your favourite item in a Kapa Haka bracket and why? Waitatira. Why? Because that is where you hear the sweet harmonies, where you should hear the sweet harmonies. Usually in a waitatira, it's also an opportunity kia wātea ai, kia turuki whakataha ai, i e rā o ngā mea kai mua i a koe, i a koutou te tira. So it's an opportunity for our kapa to get themselves settled on stage. Mine will have to be the haka, only because now, well, it's for the men. But and I was glad that I didn't get to stand with my kapa te piki kōtuku this year, because after seeing that haka, I don't think my tinana would have handled it. So, but yeah, haka. Mine would be the āringa, and that's only because I think it's the most even in terms of participation. Ka pai, ka pai. E te whare, what do you reckon, should we ask our kaiwhakawā to sing us a waiata? Ai. Kua kōrero hea te iwi. Ka pai, taura mai tawiti. Mauria mai te raku. Ka pai, we're going to ask our kaiwhakawā to sing us a waiata i nai nei. Mena mōhio koe ki te waiata, tēnā, e tū waiata mai. Waiata tahi. Pūkaki, te ata mahina. Kapai, we're going to try something a little bit different, so if I can have everyone standing up, please. E tū, tātou katoa. Now, whare karangaranga mai i ahau, we don't need some microphones today. Who? If I fart louder, there's something wrong. Who? Ra! Man! Hura man! Hura me tōs. Ka pai, paki mai. And while you're still standing, we'll do a waiata together. Ka pai. Tēnei mātou. Koe o koutou kaore i te mōhio, stand up still. Kia ora. Auntie Merce ki Wanganui. Hika. Tēnei mātou, tāna kai waha! Pai kera tau whānau. I mua i te whakawātea o ngā kai whakawā i te atamira. Tēnei te mihi atu anō kia koutou i te tokotoru tapu. Kai mai a mātou ngā kai ako o Raukura o tira ngā kai whakahaere o tēnei whakataetai. Anei rā, he paku raurau aroha mā koutou kai a manukau.
Tēnā koutou. Ka pai kia ora e hoa mā, o tira i runga i tērā, me whakanui hoki ka tika i ngā waha kōrero mo te pōnei. So I'm just going to bring back onto the stage both Rua Meto and Manukau for the awesome job that they did tonight. Can I get a big round of applause for them, please? So he pakuraurau aroha no tēnei, mai ngā kai whakarite i tēnei kaupapa. Just one thing before Manukau leaves, can you give us a kia ora? Yes, thank you, Manu. For those of you who know, you know. Ka pai. Nō reira, e hoa mā kua taka mai ki au, te hōnore nui, ki te pahu mo tētahi wā poto, i a tātou e whakarite ana i ngā māka, i ngā piro, kia tātou hia, e ngā whakarite. So we're just waiting for results at the moment at te whānau. So thinking about some gap fillers, and I'll actually ask Rua Meto if he can you bring my lucky bucket out, please, Rua Meto? I'm aupe pupuri, because you're going to hang around anyway. So I've got a little lucky bucket over here. Kei te whakarite mātou i tētahi whakataetai. Now I'm looking in the crowd and I'm seeing there's a few kai waiata in the crowd tonight. So I'm going to say we're going to have a singing competition whānau. Pai he whakataetai waiata. Now, has anyone heard of the high note challenge? Ka pai there's I think there's a Samoan version. Pai he mea reo Māori anō hoki. So I'm going to need some volunteers. If you're volunteering yourself, I've got some prizes in my bucket over here. It's a lucky tip. You don't know what you're going to get. Ka pai, so if you're keen, haramai ki te atamira, I'm going to see taiaho, haramai taiaho. Kia kaha boy, haramai. So we got one competitor. Alyssa Webster. Oh, we got a call for Alyssa Webster. Haramai, Alyssa. Ka boy, we got one, he tamano kiri roa, haramai. Horse. Kei hea a hoiho, a horse. Oh, he ko haere pia. Ka pai. Ka pai. Just as we wait on our competitors for this singing competition, another round of paki. Patakahia paki. Nah, I won't do that to you, whānau. I think we've heard it enough. Anyway, anei tā mātou, kai whakataetai tuatahi mo te pōnei. Tēnā koe hoa ko ai tō ingoa. O huia. Tēnā koe taiaho, no hea koe? No o tautahi. Fue, no o tautahi. Engari kei te hea kura koe. Raukura. Rū. Come all the way from Christchurch whānau, just to come to Raukura. That's pretty mean. Anyway, ka hauru ki te whakataetai tuara, kia ora e hoa, ko ai tō ingoa. Ko piki tāwhaki tōku ingoa. No hea koe boy? No ngaro wahia hau. NGA, he hunga no Ngārua Wāhia i roto nei, anybody from Ngārua Wāhia? Oh, here he is, Mr. Grinter. Tā mātou tumuaki, old boy of Ngārua Wāhia High School. Well, not Ngārua Wāhia High School here, but got a member from Ngārua Wāhia anyway. Tēnā koe hoa, haramai ki tēnei tā. Kia ora, ko ai koe, no hea koe? Kia ora, ko Alyssa Webster tōku ingoa, he uri tēnei no te aroa, ngai tūhoi ngāpuhi te whānau apune me Ngāti Porou. Anywhere else? Go. No. And what are you doing at the moment, Alyssa? At the moment, I am studying at the University of Waikato, and I'm studying a Bachelor of Arts in Theatre Studies. Rawe. Round of applause for Alyssa, everyone. Okay. Actually, can I ask Sebastian, can you quick dart on stage, please? We just need a tīmatanga o tēnei waiata. Ka pai, so for those of you who don't know, kei te mohe koe ki te high note challenge. You know that, do you fellas know that? Te he honore, he kororia, he maunga rongo. Ka pai, just as we're waiting for Sebastian, for those of you who don't know, the words are simple. Ka pai, he honore, he kororia, he maunga rongo ki te whenua. Oh,
give us a demo. Ka pai, no, Bez is here now, so we're going to start. Ka pai, okay, how are we going to do this? Kai te pai, we just need a name. Paper, scissors, rock to see who starts. Ooh, paper, scissors, rock to see who goes first. Wahine whakamutunga. Ka pai, nō reira ko koe te tuatai. Ka pai, you go first, boy. Sebastian's going to give you a night, and then you're going to get straight into it. Ka pai, rawe, good start, good start. Tai aho, ko koe nānei, same note. That's a bit low for Alyssa. Ka pai, can we go up one? Back to the start, back to the start. He honore, he kororia, he moinga rongo ki te whenua. Ooh, rawe, hoa ma. Beautiful, tai aho. Ka pai, should we do one more each? Piki atu anō, ai. Just do it's high for you. That's a good one. He honore, he kororia, he moinga rongo ki te whenua. Ka pai. Rawe. Last one. Give me a name. Okay. He honore, he kororia, he moinga rongo ki te whenua. Oh, ka pai, Okay. So we've got plenty of people coming into the whare now that would have caught the back end of that kemu. Can I get a round of applause for tai aho? Ka pai, rawe. What about the boy from Rotorua Wāhia? Last one, give it up for Alyssa. Ka pai, rua meto. Kaya rua meto te pākete. Everyone's going to take a little handful of goodies that are coming out of the pākete. Ka pai, another round of applause for our contestants. Kai waiata. Ka pai, tēnā koutou. Oh, that was an easy one. They fellas took up all my time. Now we've got I'm going to pass it over to Mr. Cam Hay,
Te kai whakahaere o tēnei o ngā whakataetai, mana e whakamārama i ngā huatanga mo te tuku taonga, mo ngā momo kaupapa katoa o tēnei whakataetai te Super 8 competition. Handing it over to you, Mr. Hay. Kia ora mātua tama. Kia ora koutou. My name's Cam Hay, Director of Arts at Rotorua. And just thanks to this awesome crowd for coming out tonight to watch the Kapa Haka and experience our prize giving. Just a word of note, we had over 2,000 people watching our live stream on Whakaata Māori as well, which is awesome. Give them a little hand, thank you. And just before we start giving out the results, also a big thank you to Sir Howard Morrison Centre venue staff and all of our teachers and our students and our teachers in charge of events here in the theatre. Thank you very much. You guys did an awesome job. What we're going to do now is we're going to go through the results. We're going to announce third, second and first for each result, but we'll have just our first place getters come up to the stage, please, and Mr. Buckton, our chief adjudicator, our chief scrutineer of results, will award you with your certificate. So just the first place award winners on stage. And so we're going to start with dance. First year we've had dance at the Super 8 Cultural Festival, which is awesome. Yeah. In third place for dance, Hamilton Boys High School. In second place for dance, Rotorua Boys High School. And in first place for dance, Palmerston North Boys High School. Now we move to chess, where we have so if we could have a representative from Palmerston North for dance, please. Are they here? Yep, he's coming up now. Awesome. Yep, come up on the left-hand side of the stage. I will just, I think he's running down now, so I believe it was a tap dance. Yep. Who, me? Alrighty. Here he comes, run down. Give him a hand, guys. Our first ever Super 8 dance champion, Palmerston North Boys High School. All right. Now we move into chess. So chess is the winner of the chess is awarded the silver trophy here. Third place in the chess competition, Palmerston North Boys High School. Second place, Hamilton Boys High. And first place, if we have a representative from New Plymouth Boys High School, chess champions for 2023. And they awarded the beautiful trophy there. Well done, New Plymouth. Moving into senior theatre sports over in Te Haumako Theatre there tonight. Third place, Napier Boys High School. Second place, New Plymouth Boys High School. And first place, if we could have a representative up for Tauranga Boys. Here they come, theatre sports champions 2023. Well done, Tauranga. Junior theatre sports, third place, Hamilton Boys High. Second place, New Plymouth Boys. And theatre sports champions, junior, Tauranga Boys.
Tauranga looking good in the theatre sports realm, doing the double header there. Well done, Tauranga. Moving into art, third place. I thought this is art senior. Third place, Tauranga boys. Second place, Napier boys. And first place, Hamilton Boys High. And some of you might have seen the art on display out in the foyer as you came in. Beautiful pieces of art. Is our art representative here? Yep, here he is. Well, it might not be him, but there's a representative. And so we accepted photography, we had painting, we had carvings, we had all sorts of different art there tonight. Junior art, third place, Palmerston North Boys High School. Second place, Tauranga Boys. First place, New Plymouth Boys High School. No one here from New Plymouth. Oh, here, yep, run up. Awesome. All our fine young men on stage here representing their kura. We are moving into, round of applause. Debating, senior debating. We were waiting for the senior debating and it just came through in the last 5 minutes. Palmerston North Boys High School in third. Napier Boys High School second place. And in first place, Hamilton Boys High. Junior debating, third place, Hamilton Boys. Second place, Palmerston North Boys. First place, Napier Boys. Oratory Senior. We'll move along. Oratory Senior, third place, Gisborne Boys. Palmerston North, second place. And in first place, New Plymouth Boys High. Oratory Junior, our public speakers, Hamilton Boys, third place. Second place, New Plymouth Boys. First place, Tauranga Boys College. He's not here. Yeah, come and grab it. Drama. Third place, New Plymouth Boys High. Second place, Rotorua Boys High School. First place, Tauranga Boys College. Senior solo music. Third place, Rotorua Boys High School. Second place, Hamilton Boys High School. First place, Palmerston North Boys. He's at the top. We'll carry on while he's coming down and announce the junior solo music.
Third place, Hamilton boys. Second place, New Plymouth boys. First place, Rotorua boys. Rotorua boys. Group music, third place, Tauranga boys. Second place, Hamilton boys. And in first place, Palmerston North boys. He's right at the top. Here he comes. We'll continue while he comes. Oh, my mic. Yep, we're working. I know how they feel. I've been there. Pacifica. Got there. Third place, Rotorua Boys High School. Second place, Hastings Boys High School. First place, Hamilton. Oh. All right. Now we move into Kapa Haka. Can we ask Matua Tama to come on stage to help present the trophy? Kapa Haka, third place, Hastings Boys. Second place, Hamilton. And in first place, Rotorua. Our Rotorua leader, Wepiha. Congratulations, Rotorua. Now we have one more award to give out. Mr. Buckton over here is holding the overall winner shield for the Cultural Festival, currently held by Hamilton Boys from 2022. So we tally up all the points and we have come to the conclusion. We'll announce the top three. So in third place overall, Rotorua Boys. It was very close. Second place, Tauranga Boys. And in first place, Hamilton Boys. We have a representative from Hamilton to come and be awarded the shield.
Awesome. Well done to Hamilton, holding on to that shield. Fiercely competitive, and well done to all our place getters and our winners. Bunch of fine young men and great representatives of our Super 8 schools. So that brings us to the end of the festival for 2023. We thank you all for coming along. We're really thankful for being in this amazing venue. And we're going to close now with a karakia from Matua Tama, followed by whakaaria mai. Ka pai kia ora, tēnā no tātou. Tuatahi i moe tō tātou whakakapinga. Tuku mihi ana ki ngā kai whakahaere o tēnei whakataetai. O tira ki ngā kai tautoko, whakaata Māori, Baileys, o tira Rotorua Lakes Council, e mihi ana kia koutou katoa. No reira, kia tohe ai tātou ki te inoi. Kia tau, kia tātou katoa. E tū. Thank you, and safe travels back to your cities and schools. This is an opportunity that we can't pass up.